از برادر عزیز. حالا تقاضا میکنیم از گروه سرود خلفای راشدین از حوزه علمیه اسیسیه کنارک استقبال فرمایید با یک صلوات. گروه سرود خلفای راشدین از حوزه اسیسیه کنارک. بسم الله الرحمن الرحیم. گروه سرود خلفای راشدین درودی در وصف حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از حوزه علمیه اسیسیه شهرستان کنارک تقدیم عزیزان می‌دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. مکہ پاکی نواجہ سرزمین تاجدار، امت پشت و پناہی رحمت پروردگار، امت پشت و پناہی رحمت پروردگار. مکہ پاکی نواجہ سرزمین تاجدار، امت پشت و پناہی رحمت پروردگار. مکہ پاکی نواجہ سرزمین تاجدار.
जिक्र फिक्र हर ज़ुबाने नामत दुर्दानगी चेतई नाम गुणीना सब ज़ुबान कुल्लो बहार चेतई नाम गुणीना सब ज़ुबान कुल्लो बहार उम्मते पोशो बनाई रहमते परवरदिगार मक्के पाकी नवाजा सरज़मीने ताजदार मन हमारो चे उम्मीदा निश्तदान वरबले मन हमारो चे उम्मीदा निश्तदान वरबले गुंबदा सब्ज़ी कपाचम कैत ज़िर